Acara ini disponsori oleh Pemirsa di sejeroning parikrama G20, pendereptian saking personel Polsek Mengui, sayan ketincapang ring terminal Mengui Badung. Panureksan inucap nyangkupin identitas miwah barang bawaan penumpang di sejeroning nambakin gangguan Kamtipmas. Kapolsek Mengui Kompol Nyoman Darsana Mausang samian penumpang bus sane rau saking Dura Bali. Miwa transit ring terminal Mengui patut kutureksain. Penumpang sane medue tetujon miwah genah sane ketujuh mangde tinas. Kramo sane rauh ke Bali, yaning nenten medue tetujon sane tinas, tur genah sane ketujuh nenten pastike. Kekantenang mepotensi sida memperilaksana kaon sane ngeluputang hukum, keamanan miwah ketertiban. Lianan punika personel Polres Badung taler nincapang pemargi patroli kaulengan ring genah-genah sane dangan kejahatan. Polres Kesarengin Polsek jajaran nincapang malih ketertian ring bobidangan suang-suang. Kabag OPS Polres Badung Kompol I Gede Made Surya Atmajeng Wederang diosurati ring pengelola SPBU untuk nambakin pelanggaran paketan dane taler ngelaksanayan deteksi dini untuk nureksain tur nyelahin samian pemargin kramo. Kertanegara, Bali Pos, Nguningayang.